Dobro večer, dragi naši. Večeras u Zdrav mozak. I Dora Hegel, poznata klizačica. Klizačica? Klizačica. Ajmo. Molim. Dobar dan, lijepo bi molili gospodičnu Idoru. A koje treba? Trebamo je sa klizališta Rijeka. Pahuljica. Ona vam je promijenila broj telefona, ovo je krivi broj. Ajoj. A znate I li... ako ikad dobijete, recite da je reče svojim novinarima i svojim prijateljicama da je ovo isto nemoguće. Svaki dan neko zoveš što se tiče toga. Ajoj, jadni vi, pretpostavljam da vam to stvarno, ako tako svaki dan neko već ste ljubi. Baš svaki dan. Ajoj. Svega i svačega. Imate vi njezin broj? Nema, no to nije što. A vi se isto bavite klizanjem? Ne bavim se. A onda Ja sam iz Dalmacije i Aha, a ne možete nam onda ništa reći ako ona još... Ja vam nikako ne mogu pomoći. A znate li da li ona još kliže? Ništa vam ne znam. Ja samo mene zovu da je ona trudna, da je ona... A znači istina je da je trudna? Ja vam to ne znam, to novinari zovu mene je li trudna, no ja kažem tako da vam ništa ne znam, stvarno vam ništa ne mogu. Niste vi, kako pišu, otac ili taj drugi? Kakav, ne bojte zajebava, kakav otac, ja sam Filipjakova kraj Biograda. A recite mi, uz to što ste našli mobitel, su bile i klizaljke kraj njega? Što kažete? Pa kako ste do mobitela došli? Jel znate kako sam do mobitela došao? Evo ovako, pošao sam u T-com i išao uzeti broj novi. I dala mi je... Ona radi u T-comu? Ne, nego išao sam ja kupiti broj. Aha. I kako sam uzeo broj, u T-coma sam normalno došao i oni su mi dali listu koju da izaberem broj. I vi ste namjerno htjeli od Idore? Ne, pa ja sam izabrao ovaj broj, pa nisam znao da je ovo njezin broj. A vi niste znali da je to njezin broj? Ne. Ajoj. A ja sam ga sada... i onda su počeli tako zvati i onda sam zva T-com i oni kažu da 2 mjeseca držu broj u karanteni i onda ga opet u prodaju bacaju. Aha, a sada znate da je to njen broj? Znam da je njezin. Pa zašto je ne vratite broj? Kome? Pa T-comu. Pa kad sam ja svima podijelio brojeve i tako. Njezin broj ste vi drugima podijelili, pa to nije u redu. Pa nije ovo njezin broj, ovo je moj broj. Pa kako kad... Ali prije je bija njezin. Ali na informacijama, evo mi smo sad zvali, nam su dali to za broj od Idora. Pa to je njihova greška, nije to moja greška. Ma vi se s nama zezate. Idora, ti si promijenila glas. Vi ste bolesni. Vi ste bolesni.